көйде греклер, татарлар яшаған. Греклер сауыт саба япқанар чамырдан, гончарлық япқанар, гончарами назывались. Поэтому в данное время это село названо гончарное. А татары сажали табак, садоводством занимались, бахчевые сажали до войны. Су олған ерінде барлық ола. Onun için onun adını varlık деп varını koyarlar. A utkası nasıl olup çıka bilmeyeyim. Yani onu nasıl koşarlar bilmeyeyim. Son bu koyun adı varna utka.